Teachers Kenya. Karo kuja useme mawili matatu. Saseni, mimi naitwa Karo, nafanya kazi ya event organizing. That's why vile nilifika hapa, nilianza kufanya ile kazi mliona nikifanya. Nimeshirikiana na the host, so I believe tutafanya kazi pia nao towards the final day. However, mimi na mwenzangu tulifika hapa tukapata kuna challenge ya hall, tulikuwa pale pengine. Nikaahidi Kabugi that I will assist. So kwa hiyo 15,000 naongeza 7,000. Azindikishwe na Kabugi. Tuko na Murigo. Naishi wapi? Ya kutoa hiyo 7,000. Ya kutoa. Tuko na Murigo, Chief of Staff, Special Programs. And unasimama, unashuka ukiweka kitu. Unaweka gapi? Finya ama tufinye kesho? Finya ama tuseme wanta? Okay, sawa. Haya, na tuko na Karo Nimo, wewe utaongea. Ndio mdosi wa Radical, kama umesikia Radical. Asante Bwana asifiwe. Praise God. Kwa majina naitwa Karo Nimo. Mimi ni managing director wa kikundi naitwa Radical Kenya. Radical Kenya is a youth association and our biggest job is to connect ideas and dreams to reality by giving the youth platforms and opportunities in different sectors in this country. Poleni sana to the family of KK and friends and the content creators fraternity. KK is also a youth like me, and every time we lose a youth, we have buried so many dreams, we have buried a vision that had not come to maturity. But yote ni ya Mungu, so nasema poleni sana. My friend hapa Ashas, CEO Ashas Kenya, amesema ametoa 7,000 kwa ile 15,000. So tuko na negative ya 8,000. Mimi nitamjazia hiyo 8,000. 8,000. Tuko na mheshimiwa Young MCA kutoka Kiambu. Njoo hapa. Wewe ni MCA, huni mweshi. Habari zenu tena. To the faces we've not met. My name is Shiko Muturi. Mimi ni MC hapa Kiambu. Huko Nairobi. Huko Kiambu. And I'd like to pass my condolences kwa familia ya KK and to the youth of Kiambu who I represent at the assembly. We've lost one of us, and also to the youth of Kenya because Kenya need to sisi wote. Na ningependa pia kuambia I am very happy to see you guys come together to support one of your own. Mumetoka from all walks of life. Nilikuwa nasikia mkijintroduce. So I have realized that in Kenya we will always come together to support each of our own. My word to all of you that you may muendelee kukua hivyo and let not your differences in your interests make you not unite together for anything. So as you pursue your different interests as content creators, I pray that mtakaa hivyo, mshikane, that you will not lose what joins you all together, which is becoming content creators. On the part of the support to the family, we have already contributed, and I think my boss Dennis Itumbi atasema tulikuwa mahali tukafanya mchango ikakuwa pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana. Unamzindikisha pia. Anaomba kuzindikishe. Wewe ni nini? Kwani hivyo ndo unafanyanga share mbele ya watu? Wewe content creator. Iko sawa. So kabla niite Itumbi, wacha nimalizane kwa sababu anaweza weka stakes high. Nitoke hapo wa mwisho niumie. So mimi nitasaidia mali naweza, nitatoa 20. Nitatoa 20k. Kwa sawa. Alafu before ni introduce Itumbi, nimeona content creators kama 50-60. Facebook inalipa. Wangapi wanalipa na Facebook? Nani Facebook yake kwa active for? I think Itumbi utatusaidia hapo. Some content creators ishakuwa active, wengine bado hawajakuwa active.
So we don't know the criteria yenye inatumika, but kuna wale hao already roll out, si ndio? So I think vitu kama hizo pia tunaweza saidia, at least wasanii wanaweka content daily with or without collaborations za corporate, pia wanaweza make pesa, si ndio? Iko sawa. So allow me to welcome the head of creative economy coordination and special programs, Bwana Dennis Itumbi. Ona na boma. Hello everyone. Hello. Sometimes tuko next name ambaye amesalimiwa na Itumbi. Hapana, kuna wengine wajafanya wamesalimiwa na Itumbi, huyo msee mwingine ako on the left. Sawa. Thanks guys. Thanks for hosting me. I come to mourn a guy I met at least twice, and I liked his ideas. So it's unfortunate that he has left us at his prime. So I'm here to say, Paul and friends, people who work with him, people like me who are mostly his fans. So I come to say, Paul sana, na kusema kwamba it's unfortunate. In the last about 6 months, I've thought about death. Allow me to tell you a little story. So one day, kuna msee alikuwa anafanya job with a guy called Death. So he managed to access his office, akakuta karatasi ya the next people who are going to be dead in the next few days. So kwa hiyo karatasi, huyo msee ndiye alikuwa number 1. So tuite huyo msee Jemo, na kama unaitwa Jemo si wewe. So akakuta jina yake ndio ya kwanza, Jemo. So he was the next one who was going to die. So huyo msee kwa alikuwa na access na hiyo ofisi, akatime the next day. Akaenda akachange jina Jemo from number 1 to the last. Ule msee wa last akamleta number 1, yeye akajiweka number last. So that evening akapiga huyo mdosi wake huyo msee Death akuje kwake home, they have dinner. So msee Death akakuja home. Sasa after dinner jamaa akamwambia hakuna mtu mwingine ashaichinjia mimi kifo, mbuzi, you're the first one. So kwa sababu ya hiyo wewe ndio ulikuwa ukufe next, ulikuwa number 1, sasa nakuweka number last. So the guy, because now obviously sasa ndio akasema ule msee alikuwa number last ndio atamleta number 1, na ule ako number 1 atamleta number last. Kumbuka alikuwa amechange hizo majina. So ile jina yake ilitolewa number 1, ilitolewa number last, ikaenda number 1, and he died the next person. So death does not choose any of us. It comes at our time of death. Hata ufanye nini, at your time of death you will die. That's number 1. I only have 3 points. Number 2, government, since we took office, we've done our part, but there is a lot more to be done. Number 1 we did was content monetization. Tulileta wase wa Facebook 2022 December, 2023 March, and by 2024 April we managed to convince Facebook to do content monetization for our content creators. It was a fight we did here and in New York. The president personally met the owners of those platforms himself. I personally went to South Africa to meet with TikTok top leaders, including the owner. TikTok has yet to do what you would call proper monetization. They are doing what they call peer-to-peer monetization. So they are still on that. Now we are still having a debate with them on how to advance. Facebook has, for some of the challenge hapa, Facebook has opened up monetization, and it is monetization that matches the best countries in the world. In fact, in Africa, we are among the top countries that enjoy the best form of monetization, because Facebook has 3 kinds of monetization. We are in cluster 1 of that monetization. Wale wase wajapata, do the first test. Enda kwa professional dashboard yako. Kama una run Facebook profile, change it to a page, because you will only enjoy it better when you have a page. Turn it to a page, then angalia professional dashboard, enda content monetization. Itakuuliza swali hapo sometimes, why should we monetize you? Jibu, and it's going to be active for you. In fact, in my own opinion, the highest level of monetization in terms of the content is on Facebook. The other thing is, a majority of the biggest social media in Kenya till now is still Facebook. TikTok has the most of this generation that's seated here, but in terms of the most people in a platform, Facebook still ranks number 1, and I'm telling that from a level of authority. So it is good for you, hata kama una your page, go open a page today so that you benefit from that monetization. That comes with
Instagram because it's owned by Meta. Now, WhatsApp is soon going to roll out that too, and I don't know how they intend to do that monetization. When that time comes, we'll have the discussion. In terms of, which is the other one platform I've left out, Twitter. Twitter has monetization. It is what you do with your Twitter that gives you monetization. For a long time, I think Potita was telling I'm earning from Twitter and I don't understand why I'm earning. So now I know. So first, get on Twitter, read their terms and regulations. Unajua mara nyingi tukiingia platform, kwa hiyo terms and regulations we don't read. Tunawekanga tu tick, tunaendelea. So please read their terms and regulations, then you will start earning from X. So it's important for you also to get in that platform. So on monetization, we have done our part. Number 2, I want to challenge you as content creators. Nimewasikiza hapa, I have taken my time. Isipokuwa time moja nimepigiwa simu hapo which I couldn't afford taking, but I've listened to most of you. I challenge you, hii sasa gava yezi fanya. Ni nyinyi mfanye, then sisi to invest. Start a content creators circle. Nyinyi wasee wengi sana. Hakuna haja tukujange harambee hapa. When you can actually help yourselves. All of you guys should be able to own houses, should be able to be driving, and there is a way to do it. Start a circle. Mkianzisha hiyo circle, ukiregister, and if you come to me, I will help you to register the circle. Come up with officials. You start contributing to a circle every month. Once you start contributing, you can create kit where you can be able to borrow money from at your own interest rates, because in the end, you can decide 1%, 2%, number 3%. And that way, instead ya harambee, mimi nikienda mkuja harambee yangu ama nikiwa na issue, we will come for harambee to put money in that circle for you to be able to borrow to advance yourselves. Because you guys are among the most stirring people in Kenya because you have created jobs for yourselves. You have turned broadcasting houses from KBC to our own houses. Whether you live in a bedsitter, 1 bedroom, 2 bedroom, or 3 bedrooms, you have turned those to be the broadcasting houses. All we need to do is for you to get the money. Tusiongea alafu tukutane tena turudie the same talking points. So if you form a team of about 5 people, watu watano, waone ule mkubwa pale anaitwa Nimo. Huyo Nimo hapo akitoka hapo mchukue namba yake. Mkijipanga muone, kama mnicheki to organize, because you have to organize yourselves to benefit from this content creation platform. That's my second point. And on that, it is also where we create a place where we can negotiate. Tukiwa kwa organization, we can call TikTok here na tuambie hivi ndio tunataka kufanya, wasipofanya tuanze TikTok yetu ya Kenya, and we create our own monetization from there. But we can't be able to do that when we are all divided and doing our thing. We come together and have a strong movement that can negotiate. Having said that, I will invite TikTok Global, and this one I will ask my friend Butita to offer his company SPM Bus to organize us. We have a one-day thing. I bring the top leadership of TikTok. We raise the issues you have raised here. Unajua TikTok sasa ni platform ya mtu mwingine, si ya gava. So gava can only do much, lakini nikiwaleta hapa muongee nao, you can be able to raise those issues. So I'll bring those guys, I'll organize with Potita, then you can be able to ask the questions direct. So, finally, leo ni siku ya pesa. Nimesikia siasa imetupwa hapa kidogo. I will not go to that side. When I want to do politics, I will come and do politics. But today I will not do politics. Because anyway, politics iko 2027 as far as I'm concerned. Sasa hii tusaidiane. Wewe unipatie ile idea unadhani gava inafaa kudu, because I also have ideas up to some point. Lakini wewe ukiwa umeketi hapo maybe uko na idea gava inafaa kudu, usingoje 2027 kuuliza maswali. Tupo hizo ideas sahi, we try them. Tukifail, we all have a democracy to choose a person who you believe will implement. But as of now, I am fully committed to ensuring that you guys benefit the best from this issue. As we speak now, there is an Australian director who wants to do a movie in Kenya. It's you guys. And he's doing a whole movie of about $1 million in Kenya, a story about Congo. They have been here scouting for the last 1 week. They are going to make a decision. Hizo movies ikikuja, si gava ita act. Ni nyinyi wasee ndio mtaingia kwa hizo movies. But right now, nikiwauliza how I get you, kila mtu ananipatia namba yake, but you don't have an organization per se. Hata hapa mimi wenyewe mkiongea mnasema sikukutana na huyo msee. In fact, there is a guy who has put it very clearly, amesema sikukutana na huyo msee kwa sijawahi muona mahali na sikuwa na opportunity ya kumuona mahali. But when you have an organization, it becomes easier to reach out to you guys. Having said that, ndio pia nisikuwe na monologue hapa, ndio tukawashe writing.
Kafengo wako wapi? Ama ametoka? So I had a chat with Kafengo and the mother of KK today. So Kafengo alikuwa nasema leo nilipigia simu and we spoke to the mother of KK. So before maybe before I go to that bit, nikiwa nimeketi hapa, the governor of Nakuru, Madam Susan Kihika, amenipigia simu nikamwambia niko kwa hii function, amenitumia 200,000 shillings. Hii timu yote, Radical, MCA au watu wote wameniongezea 100,000 shillings. Mimi nitaweka 100,000 shillings. MP wa mahali ambapo tunaenda kupumzisha ndugu yetu anaitwa Gucanga, 100,000 shillings. Kimani Ishungwa nasema ataniongelesha tena, majority leader ataniongelesha tena leo usiku, lakini kwa sasa nimemwambia lazima nitoe kitu yake akiniongezea kesho, kwa sababu kesho I intend to go kwa mama huko Rari. For now amenipatia 100,000 shillings. That's 500,000. Then the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, wengine wanapenda kumuita Zakai, wengine wanapenda kumuita Kasongo, hiyo yote ni majina yake. Amesema hata ukisema Masbo, ametoa 1 million shillings. So wakati niliketi hapa, niliuliza how much is remaining for the budget, nikaambiwa ni 1.2, sasa with 1.5 tumemaliza hiyo kazi. Lakini pia niliomba Kafengo hiyo pesa yote niko nayo, lakini nimeomba niende nipatie mama pale nyumbani, ndio yeye ajue vile ata organize hiyo mambo yake na vile atafanya. Si mnanikubalisha? Hapo mimi kesho nitatafuta marafiki wengine kadhaa so that we see what else can be added. So wale of you who are free, tuende kesho we sing with mom, we encourage her even as we wait for Wednesday. So if you are available tomorrow, tuende pale Rari, we have a conversation. If you are available, waambie Kafengo, mimi na yeye tutapanga transport ya how you get there and how you come back. So ukiregister na yeye ataniambia before alale, I speak with him until midnight. So yeye akiniambia mimi nitapanga mambo ya transport. We just go and sing together with mom, dance with her, say pole, be the son who has gone, at least for tomorrow. Kwa sababu siku ya burial, even if we are standing with her, it's not the day when you are able to dance and do your thing. Siku ya burial iko na program. Kesho haina program, we are the program. But pia siku ya burial tukutane pale, we say goodbye. And as you do your content and you do your politics, always remember at the end of the day, unaona wase umesimama hapa, ile siku utakuwa mgonjwa, ama the day utakuwa na wedding, ama the day you will have something, ni hao wase watasimama na wewe. It will not be politicians, it will not be people out there, it is always you and the other person. Invest in each other. God bless you and keep you. Thank you.